Tasisian part ngi pidang sumhai pi baro syakanika channel kejengi bangi kerman babaro pia syai pia klailut. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do iki videos ki binga upload. Sa follow ru yak Instagram kejengi lada kumno pikom ya like iki video support ke YouTube dan ni pimju yo iki notifications. Hakanika video ka ba matakas ngin pe yakanika post ka bathamai ka balapalai ta ka Meghalaya Automotive LLP. Kanika post ke kertang dealer sales executive bat kalat shibun teliki vacancies ke lain ke Meghalaya. Haka East Khasi Hills District kalat kawai haka Maulong Ichmati kawai ha Sora bat kawai ha Dauki. Haka Ribhoi District kalat kawai ha Nongpo bat kawai ha Bhoi Rembong. Hajantia Hills District kalat kawai ha Jawai bat kawai ha Kleriat. Ha West Khasi Hills kalat kawai ha Mairang kawai ha Nongstany kawai ha Maukurwan bat kawai ha Shalang. Ha Garo Hills, kalai kawai ha North Garo Hills, Resubel Pera, kawai ha West Garo Hills, Hatura, kawai ha East Garo Hills, William Nagar, ha Nangal, kawai ha South Garo Hills, ha Bakmara, ha Hudson Gimari, bat kawai ha South West Garo Hills, ha Ampati. Ke educational qualification dan ke eligibility kalau kum ni, pelade ban pendam ya ke graduation. Bat pederu bandan minimum experience kumba arsnam ha ke sales. Ki candidates ki belong eligible bagi buku aban apply ke ni ke post pihak ban pa ya ke resume ke jongpi syaka ni ke email ID hr@meghalautomotive.com. Ke WhatsApp number baka phone number kedai nyau not kendai not r henrio r kendai nyau.